Baro ki Parlok ki Jonga. Welcome back to Mood Vlogs. Dagasngi ngiwan chene sha Assam. Kadon kowe ke yo ka ba long season nam hang ne ngi na than chung ise boy te ngi ong ka jubir ka balong hang ne ha Assam hang ne but ka kateng jo ne ka yo hang ne ki khot ki no Assam ne ka dei ka John Bill mela ka balong season nam hang ne ka long kumba lais ngi ha ka nam te ka long adu sngi pale stoding bar benda sngi ka dei ka sngi bakut ko jongka te ta ka sngi la poi hang ne jaka hang ne ka location te chadin junga kadai ka yo sti inya sti menta but ta ka sngi idor karu I Mr. Batip iba bon fi kala itu ha ini dei para lok nasionong ibala le YouTube kamslam muncua te fila subscribe ke channel jungi ada 4 page at the rate of Mr. Batip no. Yes, Mr. Batip. Terus tenat sumbang na via subscribe no. Ini di pelaksanaan tengah. Ini saya kolaborasi dengan sini mo. Yes. Ini marketing ketika yo ke bayar long season 6. Ini bade first time here mo. Ini mana ini? Ini nanti tolong no. Di badan di pelak jengiro, perajingi bati pelak jengah. Ini lagi. Sure. Okay, so today Mr. Batip, but fila subscribe ke channel jungi if you are new to this channel. Te mentang niat no sti, kemudian kenika jubir ke bagi ong mengi tradisional, kemudian ke John Bill ke Assam. Niat sti mentah dengan explore kenika yo dak sngi, peni pi, ke kemudian hang ne ha yo hang ne. Te mentang la sti. And let's go and explore. Go, hey bro. There. Mentang nak YHT desa yo jubir sti but kadau ka ba iwan khanang ne tagasngi kadai ba kane ke yo ne desa ya thu randu ki por jo ki pa age junga me junga itu khana ba ke kejat na snong chadu chane ke kejat banra ki tiar ki jongki ki so ba ane kino ki jur ke ba ke don na snong kira asane banya keliang Kabumot ba kimdon kampisa andre ke keliang di tiar jongki ke bakira nasional bakine ki beriu na Assam mania exchange ne bane keliang ki marap ki jongki baki jingbam ki bapher so kane kane ko wi kadau ka ba compare ne yo ka ba ki riu hundai hi kim jupon kampisa andre ki suya le da ka barter system ane ka ba suya keliang ki mar ki jongki te kane kane kadau ka ba khmat ka ba konlong nga bagi ki Parlok selen janga Mr. Batip rukum jo banginwan hang ne ban explore ban witness ikne ka yo kablan hang ne ha Assam ka jubir ne ka John Bill mela kathisti sa kadiang baca kamon kadon ka ne ka yo ka bangin yaj ban explore ta singi baro isngi te insui khamha dagin apoing te yo ban tip pang juga balbani iro ki ki badon hapo juga ne kayo unta ngi so ina stay ngila po hiyo tay ko galat nga sidin gani ka hiyo ni sa liang gamon wat kane kapag ngiyay mata kane sa liang si sidin ngiyay ki ban explore kene kayo ne antang laro po ka jubir ne ka John Bill ne gado po kayo menta but kan sedang ban yaj ne history Mr. Batip bat kiwe gila yaj smat pet ki gi khampla gado ne po yo ta singi but lada fidang thmai hapo ka YouTube channel ka jonga subhaban hirap subscribe dem ban share lem ya kene ka video pintep khamas pangane ka yo ko bolong season nam ne ha Assam so ini deh ka wajib kerong wow kena gimana po 2000 oh arhajar katanya kawai bicerong arhajar katanya arhajar katanya lagi lu juga ini deh kayar jadau kya
Durwal. Katana nih. Lihat ni Ustaz. Kani Ar-Hajar. Ar-Hajar. Ada mereka mo. Sana. Ada ba item ni yang se. Apa cijar sih? Kejar mah. Sahabat kain. Apa cikri? Oh, Kukri. Kita. Hani deng thau belong melagi tang bang ipoi dang kam step manta te kamela kam sedang ang thrang ha ban apa do sting si bakat sedang kan ka jakang ne niu jalebi ये जलेबी से नहीं लो चीनी ना अच्छा इस यहाँ पे फ्राई किया उसके बाद यहाँ पे डालेगा और ये हो गया पूरा जलेबी दीजिए तो एक पावा शेफ ब्रो Mak nolong. Cuba chat ke mana chat ki? Bami semua. Oh, orang chat awak. Ni jelebi budang sui tang ni. Budang chat ni kong ni. Oh, tiang hok. Tiang, Oh, tiang. bud sini berapa se? Oh, tiang. Oh, tiang hok, tiang berapa? Jadi, thank you. Kani ke Sweater ho, kani ongu Ar-Hajar Arspa ongu. Te mata wador ika yo Druspa rengka. Druspa Sanpo. Dari selong begini lah, poin no hajar sudah. Arjar ni. Poin ka. Kani ke jakalong yo hang ni, kumopi kani kamadan hang ni. Kadai ka porthor ko ba porliur. Dari mentah perlong yo ika namar ba kalong terkong. Berkedai ke banai telang, terkadau ilak ban perlong yo hang ni, porthor ko ba hang ni, ka bolong madan. Oi dos. Kano le by slip. आता 20 टका 20 toka. Arpor ka by slip te kato kadai ka price ka padon to. Try galak juni bagasi arpor ka. Yo na pisang ni. Pisang. Kina bisa dia. एक का 20 Ek ka bis. लॉटरी लागली जाई इधर वाले 20 टका 3 का बोलसा Pisang woi mo. Sangwai. Arpun ka? Arpor ka boy. Mau kador long ka ba kano? Highest itu sana katan spa. Tu mah, beda katan spa. Don le lais pa bro. Era. Ere. Oh, lais pa prapundro. Lais pa populai. Lais pa prapundro. Los le. Era. Los. Jatok. This is just a scam. Mo. What big mo? Kumangnya. Hello, okay. Tayo smart. Tako na kayo. Don't stay. But the fish take bagi long yat mane pathor ko ba. Bala pe yang ne pe ko ba bagi thung ne ha. Pathor ang ne bolong mar steng ni kayo. Hang ne asam. Kisi thung ne ko ba. Arsen ha kasisnam. Ha ka ba une ke sa on no steng snam. Bar ke sa thung pat dawai. Dala depot yung ne ko ba bagi thung manta. Tayo patay lang yat chita per. Ban explore show igane kayo. Sun bila rupaha, pahori na sa. Oh. Ekor na sa tomo live game gamla. Kitna? Dam? Kata karo 100? 100. Kani quality pa baba mo si parang ka exo. Sun bila rupaha. Kini ki jekas ang do ang ne kidon ki do ka don do snyang don nu prawns lu suprong mejan bar tis ti di boy stay
kedai kedok share kedai ke ini kiat oh dia cakap dia ni okey ini kiat kena kedai kedok Dota okey so kedai Dota gini kiat ki bedon hang ni jubir ni hotel rafi page sudu stero kena ke lain ke bakidi kiat lokal hang ni gedon ada video kidong di villa wan hang ni bam mereka pakai kedok bedon hang ni kini hang ni kedai ki rice beer bedon hang ni po jubir hang ni so ki rekat betul ya ये भी राइस भी है ये भी राइस बियर अच्छा दोनों राइस बियर है ini ki kukri jubir nang ne mene wong kowe gede ke puspa me dangi la bandor kita beli gede kowe spa kowe mesti masang spa kowe jadi dah ko kukri begini lawan ne dia udah masang spa kan kan saya ram painga ada trekking e sene spa le camping e ngada lagane spa oh spa ai saya pun wan hang ne kadon ka kajaka ka bakanian ka kali markibait ada kenro hang ne de beri mi mda sebagai udah sport stage jadi ke circle hang ne kinian pulut kali markibait bagi segi saya sepantan Ngilawan pai sini sika bang yang kali mana but ngila ada round ni ketika jubir nanti ketika John Bill kebekiau kesimpor ngi kumba sau kenta tamban gaya round bro kawe kiau but kaliang gedang bas kemon stay mentah naik pai no stay de mentah kam desu kum gopor ke bamuswa ke bam kedang don ki be kaliang ki marep ke jongki ila persang manuat serum seneng dari don su be kaliang tiar dari hapan fit ke pisah tangba apa gede ba kador par phila on yo kam don dor nang ne namar ba kalong hajaka balong kam kendong baru kitiar ki pher ba kador ke jongki bana shlong nathi kilo ki jan ki bangi thit mane ki bana shlong phya thit 8000 tam e hang ne phio tang ru news pa but ngithit ru ki white kukri mane ngiyo sanspa kowe lagi thit nang thipat aslong kato ko support ka simdor kumba 1000 e so kata kade ke jeng pher apadeng nang thi na aslong but sede ke yo jubir ne te lada ko abanwan experience sede ke yo phila banwan tangba next year pat namar tagas nam kala kot lasai mantaski kade ke jekut ke jongka te kata he te kene kade kita ka jubir ka bakiong ka bakidon hang ne mta but kene kade ka bukut june kesing ke jungi di final stage amar ba Indonesia banle hang ne te kada pipat yui lane bakat subscribe ke channel junga phila man subscribe but di final karbi Mr. Batip stisha shalom sini ga video mo dan vlog pengen ya kenduk biang kenduk hi yes kenduk para kewe kepor ngin sekolah yang session ngin sa kenduk here komjo till then take care and have a nice day bye bye peace